Adi ngil si Sio sing ento matur. Aku menika dumun panglesang. Aku menika dumun panglesang yang matur. Yo, ora tekaning sisiu ingani ke bersamo. Mungkin lah wak kena karenanmu makaru. Mapanano satnyan siro ibunto beprayo angarugakan di kanang jagat kediri raja. Keket penelo masalah tani. Oh kadiang paraningan ikaw parak dan parak. Lama. Iki nak sisa dulu boleh ngajak. Sing kengken. Nah. Cina nak sisa dikit oh. Sisa zaman makan oh beri bondet tendas nih. Ingawang kawangi mangku. Enggak cuma mangku sugrot ya. Ingnan si Sio mangku. Oh kan? Yo ton mangkano lah enak pada adan sigero. Pada adan sigero tunggalakan di kanang jenangan tu. Ontian bepraya tot uri lepas siro imunto bepraya junjuk mari kanang perahyangan dalam. Pokok yang benar. Keket. Jadi bangunnya ajak bekerja. Tot uri lampah hidup. Mau kalau ke ketengahin setro, kengkian nyai. Tahu? Yo ton mangkanolah pada adana tangian ingani kau terkuri apa sih ini? Sigero. Bangun kita bangun. Opan sampun napak merawanda di kanang ancak saji siru kayangan dalam. Mungkinlah pada wadan sigero alunguh ingani keberanian. Wakulun paduka yang betal. Yo teki siro nanakmu. Antian datang kene beprayo anyiwi panugran paduka yang betal. Yo tansa. Yo teki siro dia walunatu. Enak rumaris temedono siro paduka betaro mariwanta di kanang perahya. Ini kok gede. Deh. Bang di malu sang ni. Ini di duri orang.
be pakulun paduka yang betari. Kowe semua kena atur sira dia walung nado. Om Swastiastu. Yo diki sira dia walung nado datang mengkene beprayo aminto panugrahan lawani. Mungkinlah enak sira paduka yang betari lugraho lawan sira nanak. Singin tape pakulo lalang dulu nih betari. Dia menterius los. Ya waluna tuh. Nanti aja miratu kodang. Pakulun paduka betari aja macam. Opan sampun asal kata walu nugraha sira paduka betari. Iya tuh panugrahan aji kalung geni ngatana. Makilah enak paduka betari. Lumun juga mari kanang prahyang. Enak lu geni paduka betari. Kalau ada kan sisian kuingan itu mungkinlah enak pada uncarakan ikanang kawi sesa Tinggal nyai Yami boleh dengar enak pelajaran apa Oke pelajaran apa hari dinas kayak kini dua Iya deki sira rarung yang lenau leni kuak sikong iso danau wang ikanting mas Iya toni leno wang leno mau ringan kali kau boyo ingani kau makeruang orang kia keliak makin tau bertungul mempajang orang omali remomong ora udah kak loh waduh adang sigera tunggalkan di kandang sirah kata timan yowat oa sirah siji yowat oa sirah loro tangan luar
Dohana ni kanang para watakin muti perasa. Jangan temen kalau kali. Uang semedang kuingan. Yo peperang lawan yang sirah ibu.